Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa puso ya Aforika Borwa e tsweletse go dira le fa moporesidente a ise a itsise kabinete ya gagwe e ntšhwa. Rand Water ya re simolola go baakanya mafaratlhatlha a one a metsi kwa Ekenhof ka moso. Tla re diale. Baagi ba kwa lefelong la Baipei la Madiba Square kwa Kimberley ba re ga bana tsholofelo ya gore khuduthamaga e ntšhwa ya puso ya Northern Cape e tla samagana le dikgwetlho tse ba lebaneng natso tsa thebolelo e bokoa ya ditirelo. Tonakgolo ya Northern Cape Ngaka Zamani Saul o solofetse go itsise khuduthamaga ya gagwe ka la bobedi morago ga gore a tlhophiwe gape. Baai ba hlalosa ha ba emetse phatlalatso ya ditho tsa lekgotla la phethahatso la mmuso wa province ya Northern Cape ka tjantjello e kgolo. Hara tse ding, baai ba bontshitse ngongoreho ka phallo ya dikgwerekgwere, ho sa phuthu ya matlakala le ho hloka matlo. Ra tshepisiwa, mara gona sepe se leng gore ra se tshepisiwa se re se itlhelelang. Crime no, it's too much. Go na le di flashlight, you know, they are not working. Bothata ba rona mo di-shanting ke gore re batlela development go agelo ba re promosa ra vouta ha re tsa go vouta go ga go diragale sepe. Nakong ya kopano ya pele ya lekgotla la ketsamolao, mokga o busang o ile wa vouta le mokga wa Patriotic Alliance le FF Plus, empa ha jwale ha o tsebahale hore ke bomang ba tlang go kgethwa jwalo ka ditho tsa lekgotla la phethahatso la mmuso. In some of the MECs that we had previously who are back, you know, those MPLs are back in the legislature now. They haven't actually proven themselves. Ka morao boela a kgethwa jwalo ka tonakgolo, Ngaka Zamani Saul o hlalositse mmuso o tla tswela pele ho tlisa diphetoho baahing. One of the major challenges that we are sitting with is deterioration of your socio-economic infrastructure, and particularly for water and sanitation. We need to embark on a serious rollout. ANC hlolile ho hapa dikgetho tsa province ka hohle, mme tonakgolo o re mokga o tla lekola tshebetso ya ona ho lokisa diphoso. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Go tla khuduthamaga e ntšhwa ya Free State na le namane e tona ya tiro ya go tokafatsa thebolelo ya ditirelo. Seno ke jaaka baagi ba tlhagisitse dingongorego ka ga thebolelo e bokoa ya ditirelo. Ba khuduthamaga ba simolotse tiro ka gangwe fela morago ga go ikanisiwa. Rand Water ikwetse go baagi go se etsaetsege jaaka setlamo se simolola ka projeke ya yone ya go baakanya mafaratlhatlha a metsi e tlileng go tsaya malatsi a 35. Sebueledi Makinosi Maro a re baagi ba tlile go nna le metsi le fa dipaakanyo di tsweletse. Tomorrow, what is happening, we are servicing a system called Swartkoppie system. So we have 4 booster stations. So tomorrow we will be focusing on Swartkoppie system. So Swartkoppie supplies water to Johannesburg. So Joburg water will be impacted. Obviously, we'll be working around that area. And then Ekurhuleni also, that's the area that we'll be working in. What is going to be happening is we are going to be pumping, but at 50%. So we're reducing pumping at 50, and then we'll just, when we are done with the work, then we'll go back to pumping at a normal level. So there won't be much disruption tomorrow. It will be just pumping reduced. Then we'll be going again to another system, which will be Ekenhof. I would like to make a plea to the residents. 1, not to panic. 2, not to stockpile water. If somebody feels that, you know what, I'm not comfortable, I want to have water in case there's an emergency, let's be reasonable and keep enough water, reasonable enough water for you to sustain you. Because remember, if we start stockpiling all of us, we are going to deplete reservoirs. That means the system is going to take longer to recover.
Ba malapa ba dira moepong ba le bararo ba masaledi a bone a santseng a gaeletswe kwa tlase ga Lily Mine gaufi le Barberton kwa Mpumalanga ba ne ba tshwere thapelo kwa moepong o. Seno e ne le go tshwaya dingwaga di le robedi fa e sale Pretty Nkabule, Yvonne Mnisi le Solomon Nyarenda ba gaeletswe kwa tlase ga lefatshe morago ga go gosomana ga moepo. Ke dingwaga di le robedi jaanong ba gopola ba malapa a bone letsatsi le simolotse ka dikgogakgogano go malapa ano a mokutlobotlhokong. Basireletsi ba moepo ba ganne go ba bulela diheke gore ba dire ditlhabelo le go tshwara thapelo jaaka gale. Fela gompieno dilo di ne di fetogile. Go tsotse basireletsi ba moepo metsotso e le mmalwa pele ga gore ba ba letlelele gore ba dire jalo. We are frustrated, and it's not for the first time. There's one time whereby we finally made our rituals or prayers outside the gate. So it's very much painful to us because the mine is not closed. It's closed official, but the mine is operating illegally. Ba malapa ba buile fa ba tshwenyegile ka tsela eo ba tshwereng ka yone. The importance of this ritual is that as Africans, we are having our own way in which we speak with our loved ones who are not physically with us. So it's the way in which we communicate with them, and they tell us what needs to be done, if there is something that needs to be done, and if we did it in a right manner, they also come and tell us that no, you did it in a right way. It's the way of communicating with our loved ones. Khabagare malapa ano ga dumele fa moepo o tla dira gape jaaka tona ya lefapha la di-mineral le energy Gwede Mantashe ane a buile kgwedi e fetileng. The last communication was that one from the Minister of Department of Mineral Resources and Energy, Minister Gwede Mantashe, whereby he told South Africa and the world that before end of July 2024, our prayers are going to be answered by then. There's going to be the solution that we are seeking. So we're still waiting for that July. But since then, there's no communication from the business rescue practitioners as far as progress is concerned. Go santse go sa itsewe gore go tlile go diragala eng ka moepo ono, mme masaledi a santse a gaeletswe kwa tlase ga lefatshe. Ditleliniki tse di tetang go begwa di sekegilwe kwa Umlazi le dikgaolo tse di mabapi. Seno ke morago ga metseletsele ya go gapiwa ka dikgoka le go kgotusiwa ga badiri ba boitekanelo kwa kgaolong eo. Mo tiragalong ya sešweng badiri ba tleliniki e tetang go begwa a ba isitswe kwa dirapeng tsa baswi le go kgotusiwa megala ya bone ya letheka le go tseelwa madi. Selo se se kwa godimo sa bosenyi se ama ditirelo tsa boitekanelo kwa Umlazi eo e leng motse setoropo mogolo kwa KZN. Mo tiragalong e sa tswang go diragala sešweng jaana go thupilwe tleliniki e tetang le go kgothosa badiri ka dithunya kwa kgaolong eo. Se se dirile gore go emisiwe thebolelo ya ditirelo tsa tleliniki e tetang kwa dikgaolong dingwe. Tiragalo e tlogetse balwetsi ba sena ditirelo tsa boitekanelo kwa Umlazi, kwa Makhuta le kwa Fulweni. Around Mega Pilani, one of the clinic staff was hijacked and kidnapped and taken to 17 and taken to the graveyard where he was forced to withdraw the money. You've got cases at Umkhanyakude, some of the ambulances where they've been hijacked. It's become a concern because if they've suspended this mobile clinic, which means the communities won't be able to get the services. Mokgatlho wa re go sekegiwa ga ditleliniki tse di tetang go oketsa kgatelelo go bookelo jwa Prince Mshiene Memorial bo bo tlhaelang ka badiri. The majority of our members are afraid to go and service these communities. What's going to happen to the citizen? That's why it's a responsibility of all of us as communities to protect these public servants because the service that they are providing is critical. The majority of them, they don't have medical aid. So some of them were expected to get their medications in the past 2 weeks. Now they need to visit the hospital, which means you're now increasing the workload in the hospital. Baagi ba ikuetse go puso go rarabolola bosenyi jo bo kwa Umlazi. You might get more people who are going to be sick and in need of medical attention which they cannot obtain. Ka fa go jelengwe lefapha la boitekanelo la porofense lwa re le dira leano la tshireletsego la go samagana le maemo a ga jaana gape le ikuetse go batlhankedi ba molao go thusa ka go tshwara bao ba rweleng maikarabelo a bosenyi jo.
Banna ba go tlhomamisitsweng gore ba na le malwetse a tlhaloganyo ba gakolotswe go se nwe tagi phetelela e le go leka go itebatsa mathata a bona. Kgwedi ya Seetebosigo e supilwe go nna ya temoso ya malwetse a tlhaloganyo mme baitsanape ba re ba ba swetsang go tshabela mo go nnotagi ba ka feleletsa ba ipolaile. Dingwaga di le 3 tse di fetileng morwae Nthabisentsi Makwane o na ipolaya. Lelapa la gagwe la re monna yono wa dingwaga di le 44 yo neng a kgaogane le mogatse o ne a bua phatlalatsa ka kgatelelo ya maikutlo. Ba re lefa a ne a bua thata ka dikgwetlo tsa gagwe o retiletswe ke go bona thuso eo a neng a e tlhoka. O na bua bolela mongwe le mongwe. Yo molomo ana kopana le ena o na mo bolelela. Una utlwile botlhoko mare yo molomo kopana le ene batho botlhe na ba tseba mathata ga go na ba bolela gore o phela ya monyalong a le mo go yona. Go ya ka South African Society of Psychiatrists SASOP, Afrika Borwa e mo maemong a bolesome mo lenaaneng la dinaga tseo di itemogelang go ipolaya ga baagi. Ka 2021 SASOP e senotse gore go tswa go ditiragalo di le 13 tseo di begilwe mo nageng di feta 10 ke tsa banna. Moitsanape o dumela gore tiriso botlhaswa ya nnotagi e tshameka karolo e kgolo gareng ga banna bao ba tshelang ka malwetse a tlhaloganyo. So 43% of adult men in South Africa drink alcohol compared to 20% of women. And not only that, but they also drink in greater quantities than women. So if men are drinking more than women, they're going to have less self-control when it comes to anger and aggression, which makes it much worse because already the gender roles and the socialization are playing a role. Banna bangwe ba rotloeditse ba bangwe go ntsha se se mo mafatlheng le go kgapela thoko dikakanyo tsa go nna banna tia jaaka puo ya gore banna ga ba lele. It is to speak out. That's the only remedy. Without speaking out, then no one will know through what are you going through. That's my advice. You can just, ask for help. Speak out. What is your problem? And any problem can be solved. SASOP ikwetse go banna go bua pele go nna thari le go fedisa puo ya gore ke go supa bokoa fa banna ba ka kopa thuso. I believe the South African Depression and Anxiety Group has a helpline where you can phone and get help if you're suicidal. But where there is an urgent need for education, so men need to be told and educated that if you're depressed, if you're suicidal, get help. Go to your employee health and wellness or your EAP or your counselor. Bao ba ikutlwang ba tlhoka thuso ba rotloediwa go leletsa South African Depression and Anxiety Group SADCA mo nomoreng e sa duelelweng ya 0800 121 314. Baagi ba kwa Bisisvlei kwa Northwest ba gadile lefapha la dikgwa botshwaratlhapi le tikologo ka go goga dinao go samagana le tshenyo e bakilweng ke go shaga ditaere kwa depong ya ditaere tse di dirileng. Seno se diragetse ka ntlha ya molelo wa dikgwa dikgwedi di le mmalwa fela morago ga gore SABC e bege ka ga baagi ba ba ngongoregang ka ga ditaere tseo. Molelo o baagi ba o bonetseng pele o tlogetse lefatshe le shele ebile le tletse molora le masaledi a ditaere a tsweletseng go senya tikologo. All the remaining tires was taken away, but they promise us hand and mouth that rehabilitation will be done. Up to now, nothing happened. So we as residents are concerned not for the Bisisvlei group, but for the rest. Sannieshof, Taung, Schweizer-Reneke, Barberspan, who is a Ramsar site. Pollution of the Harts River and groundwater and soil in the area is still continuing as a result of the remaining debris. The situation is very serious and requires the urgent attention of the authorities. Legal action against those responsible cannot be ruled out.
ba nna le seabe mo industring ya ditaere tse di dirisitsweng ba re go tshwanetse ga tsewa dikgato go latela go atlanegisiwa ga Industry Waste Tire Management Plan e maleba le go samagana le dikgwetlho tse di lebaneng industry eno ya ditaere tse di dirisitsweng. That depot is the responsibility of someone who earns from it. If the contract doesn't exist between the department and someone, then it's the department itself, as far as I'm concerned, who have to take care of the cleaning up and clearing up. Mo tsibogong e kwadilweng lefapha la tikologo le tlhalosa fa le simolotse thulaganyo ya go thapa batlamedi ba ditirelo go phepafatsa le go tsosolosa lefelo leno. Lefapha la re bontsi jwa masaledi a leng teng ke diterata tse di fitlhelwang mo ditaereng mme ga di kotsi ebile di siametse go dirisiwa gape. Tiego mo go simololeng go tsosolosa lefelo leno e bakilwe ke tlhaelo ya matlole. Sentle English, SABC News, Bessis Flay. Puso ya Afrika Borwa e tsweletse go dira le fa mopresidente Cyril Ramaphosa a ise a itsise kabinete ya gagwe ya puso tshwaraganelo. Jaaka maAfrika Borwa le tetse kitsiso eno ka tlhoafalo, batsamaisi ba puso le bakaedi kakaretso ba mafapha a farologaneng ba tsweletsa merero ya puso. Afghanistan e iponetse tšhono ya go sutlelela go seka makgaolakgang a sejana sa lefatshe sa ICC T20 ya banna morago ga go fenya Australia ka metabogo e le 21 go sa le gale gompieno kwa St. Vincent. A re lebeng dintlhakgolo. Mo go tsa golofo, Tom Kim wa kwa South Korea o sutlheletse go legato la bofelo la Travelers Championship kwa Cromwell kwa Connecticut. Motwetso di ne di le kalo tsa segonjono se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano ga se latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC2 le SABC Lehae go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle.